Kublaya pi barong ngi pediang so bhai pi shakatup kubor mataka jan mit shwaban pash ki kubor ngi pet shwai ki mat bakong san Haka program man ki baat penbena Menteri Rangba Kari baon pelat ya kejing elak pat ba ya ka Mary Mati Meradesh haswa kejing rakhe ya ka Independence Day bat penbena ru ban penlong ya ka Amrit Kalash Yatra haka lengkari Penher ka ISRO da kabat job ya ki hinyaw tali ki satellite ka Singapore belapen kit da UPSLV C-56 rocket na Sri Harikota. Kutno kajingalang ba arsni linter kata ka 20th annual conference jang ka Commonwealth Parliamentary Association ay jingpen ulat ka jilla uphagu choha na kasni kut.
Bat persang ke Sorkar Jela ban pan ke Sorkar Padang ban kentiu kerdan no ya kakat ling sun Shillong Airport, Shak International Airport pin bena Menteri Rang Ba ke Jela Konrad Sangma. Ki khubor ki babnia Menteri Rang Ba duk kari Narendra Modi mentaka sngi ula ong ba kajingela pajba syapang ka Meri Mati Mera Desh on sapalat shen hashwa kajing rakhe ya kasngi lat lut kari komshi benta ban penkop burom ya kari uslur kenthei bat shenrang kibla len lade banyakon nak benta kari haba ajing kren haka program Man Ki Baat haka Akash Vani Modi ula ong badan shibon ki program ki ba on sapenlong haka leng ki benta jong kari kom kadak sa ken mau ya kiri uslur kibla do ay la kajing em kat badang ya kajing penlong ya ka Amrit Mahotsav ula benra ba on sabu ya kajing tho ba kerpang haki lak teli ki snong jong ki village panchayat Menteri Rang Ba do kari ula penpau ru ba hapo jong kajing la pajba ya ka Meri Mati Mera Desh on sa penlong ya ka Amrit Kalash Yatra hak leng ki benta jong kari 15 अगस्त पास ही है तो देश में एक और बड़े अभियान की शुरुआत होने जा रही है शहीद वीर वीरांगनाओं को सम्मान देने के लिए मेरी माटी मेरा देश अभियान शुरू होगा इसके तहत देश भर में हमारे अमर बलिदानियों की स्मृति में अनेक कार्यक्रम आयोजित होंगे इन विभूतियों की स्मृति में देश की लाखों ग्राम पंचायतों में विशेष शिलालेख भी स्थापित किए जाएंगे Ka Indian Space Research Organization kelala ban penher dak ba job yau PSLV C-56 rocket uba penkit yau Singapore's DSSAR satellite bat henriu tuli ki co-passenger payload nakajaka penher baningkong jong ka SDSC SHAR Hasri Harikota mataka sngi hakapon riu steng min step PSLV C-56 lane DSSAR kadai ka mission ban kamai dak ba penher ki satellite jong ki way ki jong ka New Space India Limited NSI nakabenta ka ST Engineering Singapore. DSAR ubalong radar imaging earth observation satellite. Uday satellite bakongsan nakabenta ka ne ka mission. Nalor ka ne dang don shu sa henriu tuli ki waypat ki satellite ki baday jong ka Singapore. Lashna ya PSLV C-56 hakarukom bala banher marway bala tip kom ka ko alone mode. Ka jingalang ba ars ngi linter jong ka 20th annual conference nakabenta ka Commonwealth Parliamentary Association India Region kalakut no mataka sngi ya kani ka limpung jingalang ba ars ngi linter ya ka bala ple da ulampang ka yeng dorbar ka Lok Sabha o Om Birla la penlong hanin ka sngi ha Meghalaya Legislative Assembly haril bong hakate ka limpung la yakren halor artri ki phang kata natural disasters and strategies for management ne ki jingsha link shop haka maryang bat ki we ki lat ki linti ban yada ne yakun yaka dakaba phai khmat kerpang shakathan chte la mi ngi bat ka jing pen yaso yakathan chte la mi ngi khnang bakathan kan long ka birangkat kerdan bat ki we pat ki jaka jongkari haka sngi kut la yo yaka jingkren naulat ke jilla Meghalaya upagu Chauhan Ulampang ka yeng dorbar tauan ka Lok Sabha o Om Birla hanin ka sngi ula kintu ban wanra biang ya ka sukkasan ha Manipur da ka ba ong ba ki jingjia ki bila jia ha ka jilla nadu belas dang ki jingya ken at kata ka laiterik u jemang ki long ki bas ngosi hadu kata kata ula ong ba deitang ka jing suk ka ban wanra ya ka jing bah ha ka jilla bat ka than ya ka ni ula kren chi kinong tho khubor hadien jong ka jingalang Commonwealth Parliamentary Association India Region ya ka bala penlong ha Meghalaya Legislative Assembly Hababanjur baka sukkasan kalong kabadon kam nakabenta ban yo ya karoy kapar ula ong babaro kinong kren ha kajingelang kilapin sngaw badon kam bandon kasukkasan ha kathan stela mi उसमें चर्चा संवाद के निष्कर्ष निश्चित रूप से उनकी नीतियों और कार्यक्रम बनाने में काम के राज्यों को मैंने चिंता व्यक्त की है कि सभी में शांति रहे हम सब मानवता की शांति की अपील करते हैं शांति से समृद्धि खुशहाली आती है और ये सभी स्पीकरों ने चिंता व्यक्त की है कि हमें शांति बहाली के लिए सामूहिक प्रयास करने की आवश्यकता
Ka Sarkar Meghalaya kala kerpat ikatanat Ministry of Civil Aviation ban penbana no ya ka Shillong Airport kum ka International Airport. Haba kren ya kane hakapo bal ai jingkren haka limpung jingalang jong ka 20th Annual Conference ka Commonwealth Parliamentary Association CPA nin kasngi Menteri rang ba ka jella Conrad ke sangmau laong bada ka jingdon jong ki nong shong lieng ka balong hadu sipo hajar ngut man lau benai lala ban penyaso ya ki lieng sun na Shillong Airport sha Delhi, Kolkata, Aizawl, Agartala, Imphal, Dimapur, Dibrugarh, bat Guwahati. Ulaong bada ka jingerap jong ka Sarkar India, ka Sarkar jilla kalashim yakisin jam ban kintiu no ya ka Shillong Airport, khnang bo onla bandon sa kiling sun ki bakham he. With friends, right from your business, everything is dependent on, Bill Gates said, internet is becoming the town square for the global village of tomorrow. So today, with around 10,000 passengers every month, the Shillong Airport is directly connected to Delhi, Kolkata, Aizawl, Agartala, Imphal, Dimapur, Dibrugarh and Guwahati. With the help of Government of India, we are now taking steps to upgrade the Shillong Airport to accommodate bigger flights. We have additionally requested the Ministry of Civil Aviation to declare the Shillong Airport as an international airport to improve direct connectivity with countries bordering the northeast states, which will greatly boost the Act East policy. Ka Sarkar Meghalaya kala tray lang bat ka Northeastern Space Applications Center, Department of Space, Government of India, nakabenta ba onla ban ay jingtip haswa ban wan eryong, tua kendaw, shlay umbat lelie. Ka Sarkar kala raidu ban pendon kam daki kor pen hair ne drone technology, hakabya day bat kumno ban te lakam ye kijing link shop kamaryang, bat ban penduna ye kijing shop pen julor. Ya kanila pentip da Menteri rang ba ka jelaw Conrad Sangma hakajing kren jong u, hakajing lang jong ka Commonwealth Parliamentary Association. Nakabintak India 3 zone northeast states ha assembly ha Rilbong Shillong hinin kasngi. The Meghalaya government is coordinating with the Northeast Space Application Center, Department of Space, Government of India, for an early warning alert system for cyclone, landslides, flood and lightning. Ka Assam Club kabalong ka Socio-Cultural Sports Organization hinin kasngi kala penlong ya ka All Shillong Inter-School Quiz Competition hakadi ka club kabadon halaban Shillong. Kad artli ki school kilawan banya shibenta haka preliminary round. Kad bahan rio tali ki school hakate ka kun kila yo bandrung siya ka final round. U quiz master u Rahul Chatterjee u balong uway na kinohikay bapawnam ulapen ya kani ka kob le quiz hakarukom ka ba kinong shimbenta kila shimbenta shit rehembha. Kakinhon jong ka BK Bajoria School bakin top ye i Ansh Jha bat Saket Mishra kila long kinong job. Kakinhon jong ka St. Edmunds School kalawan baar. Kiblay shimbenta na ka school St. Edmunds kalong iname Donhi W. Lingdo bat i David B.C. Gatpo. I Fyodor Marbanyang Swear bat i Jabez C. Gangte jong ka St. Anthony's High Secondary School kilawan balay. Hashwa jong kani ya ka jingalang play lawan banya shimbenta de Osman E.J. Nongbri, Managing Director Meghalaya Cooperative Apex Bank kum Ikongsan. Mentapat nginya pet ya ka jinglong jingman ka sun meneng ha Shillong. Ka jing shit kalong 8% degree Celsius, bat ka jing kriat kalong 4.0 degree Celsius. Ka jing sngem ka haw-haw kalong 9% na ka shispa min step, bat 9% na ka shispa janmit. Ka jing hap slap kalong 0.0 mm. Kandon ka jing hap slap bamalumala habun ki jaka. Shwaban poy siya kabakot jong katup kubor nginya pet biang sashisien ye kimat bakongsan. Haka program Man Ki Baat penbena Menteri rang ba do kari baon pelat ya kajing lapat ba ya ka Meri Mati Mera Desh haswa kajing rakhe ya ka Independence Day bat penbena ru ban penlong ya ka Amrit Kalash Yatra haka lengkari. Penher ka ISRO dak bajok ya ki nyau tadi ki satellite ke Singapore bela penkit da UPS LV C-56 rocket Nasri Harikota. Kutno kajingalang baar si linter kata ka 20th Annual Conference jong ka Commonwealth Parliamentary Association ay jingkren ulat ke jelaw pagu chohan na kasingikut. Bat persyang ka Sarkar jela ban pan na ka Sarkar pedeng ban kintiu kerdan no ya ka lingsun Shillong Airport siya ka International Airport penmena Menteri rang ba ka jela Conrad Sangma.
Te parlok katung ila poi syaka bakut jong katup kubor jengi metaga janmiet haduk bang de syambiang bat pila syai kesngi keblei pi baro. स्वच्छ जल और नारी का संघर्ष दोनों का सदियों से